Purtimbio manai mang khamak bang ma tongo abo singo tini borsi saisini borsi kholpe brima hapai puo manai mungha ro chungnai lenai jolpi parao Waikreh-taukhrouh o blai khaye achaimoni akhe kubui Waikreh nai singkhe bathai ungse khaye no thango bo tau chungnai lemole blai kha sem phangkhe achaipheo boba kaham de ungpi hamya de ungpi chini buchum chu sinai ro tonga singkhe comment section opo aken chini chum chun chini dustur mote tei saphai mo bo hamya ungmo de tong hammo de tong abdi maru samai tonske comment section o samayo jekhe pho nailaye naina comment section o ro salai de taukhrouh ungpiye blai khapi tumne Waikreh tini nukha salchai borsi saisinoi borsi kholpe broimao angwai hap phonu ya khuma manoi ro manoi nukmo tongo Waikreh-taukhrouh ongye abo Waikreh-taukhrouh o solno blai khayem phangdoi kheng khauya achaimse ha krunga jaga pho budima Waikreh nuyakho asingke nuknai kubui bro to asingke nang comment section o pho salaide boba tumani ja ungpi photo kaham de hamya de chum chu akeni tinge tui mungo tui safai mungo tongmoro de je sinaile aini YouTube channel o comment section o salai de ye samse akebo location ke Jolpui Lungsen sub division Dunglei district Mizoram se je bono siso ye naim chunaile bo bagra taingpha hu ya aske tini khnai pho nukmai mo se jagao bagra ni mungle khnang pho comment section o noro sungmo tonga singkhe ang saye khrarnai ye zo to naine rono skang thero sirimse boke zoom ye nai hasingke bosu khese nuha Waikreh-taukhrouh hyomro blai khayem phang khaye achaimse ha phangle asu toya phang ste ase bo Waikreh chungnu mo break khe naisa thangkhe arekhe able Waikreh-taukhrouh ongmoro blai khayem phang khaye bai khu tumise kaham de ha hamya de ha simukroi chum chun chinge sinai to asingke comment section ro samayo bore khie